Iya. Enggak. Ma ani tulang hasibuan pasat udus tubernya ada papuna naro marsiosiol martaber Saya ada dua lagi. Saya ada Ida. Ida siap udah. sudah ma pahup sudah Mulai pohon saya sudah ni. Não, aí porque kuwi kata pahup nah iyo oh Salah ngomongnya. tulang. Iya tulang. udah cuma biar oh lo Mak, udah siap pula Mama Dokon. Anda ditambahi Bapak Cibayu. Tapuji ma tuhata amata nomor 2 diwata bagasana obason. Di suri di gambasana na toktong sumari luta lumuri ma di napohat sita buwan tahun 2025 tuhata lo na manpak na sumasu kita sa loob na alani manay berekku sulit di sityon di nakujalo kami natin si Panganon na dahil 5 juhu na mga saudara ang giyak matutu mga saudara may tu pamatangan asang giyak masih ada Tuhan ale akaberekku di panggilan namin yan tuamat dari bata lam dikabay di hamusudi akalas niroha tokat jadi alani nung ako patupahamin yung ison ima dekke namokmok dekke simigaligal dekke sahat ang dia tuak kakitin ng ro dia kapangiluan namin tuamat tuan mata lam dicapai tuaman di kamu sudi nam nama kapau salut dari son yang dinyaringkan siapa sahaja tuhat sa molo si Panganon akabere aka pupulson nain akadalan akapangiduan do tu pamakali bata molo jupang dikina
dia kalas ni roh kita tokat ni roh na budu ada tu pasu pau nami na belga siano jalan gumudang alai moro tu sino penuan bere ku salu na tak batu pahami las maru hamda bere songon nari ni tulang nakin moro tu ngarong aka ngali-ngaliam mo yari yakan salki maling may soni dawanan tuhat tama nama mas-maswamu salut na aka nanakunan yang saya dalam tuakatit peniro disuri aka bahopuku aka na ilagasan kabar sekolahan bisa bayi ma aka bisa asistar tuakatit peniro jupang tiknai malas roha hangi opung jupang nanyuluan dari gak kana dinalah mutu akatit peniro ima hasani si panganonon tu hatta masuk hasilnya makpokon lasni roha dihamu gagi kau sangat nang di tu hatta nama tiwa di mata sonima nang kaulos on iloson bere dang aingon una pola dereng ngo nilai nyon aidan alani ulos ubay bui martua zolma daw orang tuhatta dona bui maban martua marsana hamusulia ka enak kenam orang perhitian do ido jadi osmaro hamida bereda ka opuk kesaluhna dung rohamu tutongan ibagas nanyon laho manguluhannya katulangmu ka sulia ka tonggalimon ba lam di pasah tuah magami masuk suna na uli kami sonima bere au pupu saluna sakani akatulangmu melihat emak itu mati Jadi mandang banyak karena ulihat karena ringgan sian bapak ni bapak sini so tamah hidup itu matok melihatnya itu hati bapak saya di asini rohana nama menguluti kosa amuluan terbaik kita meraih para sunnah di hamu selalu narajan pengurunan lainan mengatutu las rohana misal nari kamu imarajani gula-gula muna rohamu tugagas nami namarapang namarjoon si gonggong pangisinon dibuh kamu tutu dihami si panganon nalas iman namardongaton sibuk namarsabari nunga tutu kuhagusro kami rajani amang baru rajani lain asimat tong rohani Tuhan dipasu-pasu mai asa gak bisa ipatong nasi itu pamatang saudara mai tubuhi si pasidak panai lima tutu si paneang uli-uli asa duhon masongon hatan tua-tua asa arirang na mahalto manani agata di robi oras mahami nakit tutu nang mangatos si panganon na binasa munay asi rohani Tuhan ditangyang nami ditabay madhamu sa luhut na rajani amang guru nami ng mga lehan suwaksong ni do rajani amang guru lae at kabire nami suwaksong ni akka do iboto nami nung atutu lastro hanami sa luhut na di partikiano tutu roho kami dalam perhitian mitanyang nami kuhuak kami tutu ima dison ima marhitehon dikke simudurudur dikke tiyo dohot dikke sahat asang giya tatong itamiyak Panginoon namin sa loob na radyan hula-hula muna asang giya tiyo karihamu kamual ni pacarian mulon nakot ni nahamu tudulog dapotan at kagagan na lumak mulo tuwat amu sa loob na tutoruan dapotan at kamual na tiyo
suak songanima dikisi mudur-udur asa mudur ko na anak ko na tong mudur ko buru Tuhan mo sa luma pinopar ni lepon dumijang ni hari suak songanima nang dikisahan asa dia tato saha manauli saha manarenggan tupahon ni amatan na mertua di bata laeng lo samu sa luma akay utok tulo bereku tong dok kaperhitian ni tangyang nabi dilas ni rohana ka hula-hulam upasatang itu tunakin ima ulus na gajang si torok rapu dalam perhitian nami do tongot lain Tuhan mo salut asa giat gajang matong di hamu barita gabi gajang barita horas bahun nya mata dua di bata suak songani ulus si torok rapu tangyang pangidon nami torok na matong di hamu kapinopar tujuan dari on akan takkan buhut na juara suak lima ulus holo marhiti holong ni Tuhan tongma asa ang giat perhitian ni tangyang nami tutuhat na matua di bata dileho di hang toksan na akka pasu-pasuna toksongan ni penuang na buita pasat tami tuang sa luhuk na akka lainan ison mulong binigi itu na sila maulay mulot ka na kulang ipasya ka rin panagan nung natikos na roha mo din tiyo manido kami at ang Tuhan akka hatan ni tuwin na rapu din na jat bulan nagbadan bayan samaran marhiti tangyang namit tong sa na raja ni hula-hula mula marsudut-sudut suada marang jadi songonok penuang na buhay pagkatana dalang ni perhitian ni tangyang nami di hamo sa na layan nami suksong ni iboto nami suksong ni kaya nami asirohan itu hat tujulan na riyon di patudo di hamo atong akasin akapan ni roha muna dohonon songon hatan ni tuwa asa at simon sa hulbungin na bigina sa karipang tudiya hamo sa na mga laksa at karaja ni pamuran nami sima at ton para kabutan para sa iyo songon ni mga hatan siya mo putima Bang, apa? Pas menarti ya. Ali Jehovah di bata aman nami di bata hapurusan patano batuan nami dipuji nasa rohan nami doho ditikyon ali Tuhan dah kaparang las ni rohan nami tas hura jumi hami ala nidinggan ni basam dok tolong musabing do Tuhan na maringan tiga nupang dumubima jobas tikyon atas budi tatap kotak kabang samilas di nami naro pamuruan nam anda foto kami coba gas nanyo di leho kodo di hami ahi paso gabi masaur do hami Tuhan di bagasan asli roh kami do tolong ni Tuhan ditikyon marhidelas ni roh nami majakon haroro ni at kapamuruan nanyo jadi nami tau punam upatupahan itu Tuhan si bangano dinasida dalam nami mangido masobat rupamu Tuhan asa sa lupuna akahatan na hupat dohihan si bangano nang matikiti ulos obat batalot nami ali Tuhan asa hatong mui obat tulong ni rohan atong ali Jehovah di bata amanan disudi pangiduan nami os dorohan nami nakso pala ko pasosok kami di ubastikyon patardo di rupam mana ko pasitahan pasu-pasu ono mutuak ka pamuluan nanyo ima Tuhan pasahat alam niya si dohot tolong ni rohap sa bingdu ni kami itu atong naksipangan ono pe pasu-pasu mo asang di bubu mo baron pahisar ko pamatang nasi lo pe tungadong akadiari naksal akan anas namoho songgok tu sudah ke pamuruan nami dumulilay nami Tuhan na basah tukot cabor hatan non hukabor hatami lain namanya parang na nangkal batonan tujulo namang na basah asiro
bigibari taras ni Rohama. Lam hisar pamatang nyol laison. Asa sumili ngon lam guru sige akka poparanan na pinalumehon. Balik sa Tuhan. Iboto nami nang muno dia lah mo dia rin salkui. Bunga hui de hami asim ni Roham. Gabi paulak. Asa do tolso ni Rohan ni laikon. Mata na bah doka enak kon na paran. Alani toktong na behai marududu pasob batu ko ali Tuhan. Sudi pa hopuna na pinalumehon. Tunglehom Tuhan na pisar. Lehom mahal isuo. Lumubi Rohan na patasi Tuhan. Asa mapastas ni Rohan sudi paran na. Tahu lah manguji masa ko. Na pasang sudi na toras na lumubi pun na tuak ay na. Ima Tuhan na ilihilig sa panan. Gudang lulusan namin Tuhan kita dahulu hadiriyon namin. Porsero kami, mula marlang lulusan kami. Daksahat sudi pangilion namin Tuhan. Napunga di maruhat Tuhan, di sudiha urangan namin. Songok kula-hula kami Tuhan. Kami sa naurasi kami sa salud na aduson namin. Uksaha mabay pasu-pasu. Tusubi pamuran namin. Atong mga sahong na mo Tuhan Jesus Kristus matangya kami. Ali amang nabasa. Asiro kami tuloy mapangilion namin. Amen. So, pasah mapang Kainan, sira na